Здравствуйте, шуманагони кироми кадр шумо Азия плюс рушнида истудият ба ҳамаи шумо кайфияти болида рӯзгори ободро таманно мекунем лайли ва меҳрубон қарор дорем ҳамроҳи мо чиқадр ки айни ҳол як суруди ҷолиб ва хеле шуху ҷаззобро шунидед. ҷаҳонгир зарипов стураи эстрадаи тоҷик бо мо ҳастанд ва баҳри муборакбоди омаданашонро хушомадед мегӯем. ҷаҳонгир зидири дида хушомадед. аз дидоротон бисёр хушҳол ҳастем. аввало мехостам салому дуруди ба поёни худро ба кулли мардуми тоҷикистони азиз расонам, ба ҳама он нафароне ки айни ҳол моро аз радиои Азия плюс мешунаванд ва ҳамзамон мехостам аз номи ҳар яки онҳо, аз номи худам радиои шуморо, радиои моро бо 21 солагиаш муборакбод гӯям ва бигзор ҳамеша дар анамин мавҷ шумо танинандоз бошед ва худо кунад ки 100 солагии шуморо якҷо ҷашн гирем. Агар мо ҳам нагирем, бигзор фарзандомон ҷашн гиранд. муборак бошад. Ташаккури зиёд хушомадед ва шунавандагони азиз ёдовар мешавем ки эфири идонаи мо бахшида ба 21 солагии радиои Азия плюс рӯи мавҷи 107 FM идома дорад ва имрӯз барои табрикоти мо яке аз сарояндаҳои машҳур ҷавон умедбахш Ҷаҳонгир Зарипов омаданд. Ташаккур. Хушомадед. Раҳмат. ва Ҷаҳонгир чуноне ки чанде пеш дар рӯи мавҷи мо шеъри шумо садо дод чойники чой. Мехостем атрофи ҳамин чойники чои шумо каме суҳбат дошта бошем, чунки барои шунавандаҳои мо бисёр ҷолиб аст, бахусус ана ҳамон калимаҳое ки шояд лаҳҷа ё кӯчагӣ истифода бурдед, то ки дар дили мардум бо лаҳҷаи хоси махси як бале. ин суруд аслан суруди халқӣ мебошад. Солҳои пеш падарам мехонданд. ин суруд бо лаҳҷаи ширини мардуми айнӣ ки қишлоқи Дардар ном дорад, дар ҳамин суруд бисёртар ҳамон номи қишлоқ гирифта мешавад. Дардар бо лаҳҷаи ҳамон мардум сароида шудааст ва бисёриҳо ба ман савол медиҳанд ки ҳамин чӣ хел маъне дорад, хатлония ё зарафшонӣ? Гуфтам мепурсанд, чунки унҷа чойники чой дамкагию кашумбаҳои Дардар ана инҷош фаҳмо нест. Аслан мегӯд кале ки бом обзагӣ мегӯд ҳамун дар қишлоқҳо, дар деҳот анамун дар тори бомҳояшон агар шумо аҳамият дода бошед, бале, ҳам дар онҷо зардолу қоқ мекунанд ва дигар чизҳоро қоқ мекунанд ки ба ғулинг табдил меёбаду ба қуруту ба дигар чизҳо. ҳамин чиза дар назар дорад ки духтарои анамун деҳа ҳама вақт болои бомашон об задагӣ, руфтагӣ, тоза кардагӣ ва чойникҳои чӯяшон ҳама вақт дам кардагӣ тайёр. ном хашунбаҳош ҳамун духтара дар назар дорад. ҳама ҷо обзадагӣ тапа тайёр, ҳама ҷо духтарои баҳонаро анамин чӣ мегӯянд, чойникҳои дамкагӣ. Бале, аз ин шеъри шумо ҳамзамон бармеояд ки духтарони онҷо бисёр меҳмонавозам ҳастанд. бисёр хуб ва мо шоҳид гаштем ки ин шеър на танҳо дар миёни сокинони айнӣ, балки шунавандагону мухлисони шумо дар саросари кишвар чӣ дар Хатлону Суғду ҳатто Бадахшон роҳ ёфт ва ин албатта аз як пешравӣ ва муваффақияти шумо. ва клипи хеле зебо ҳам наморбардорӣ карда шудааст. аҷоиб аст, дар ҳақиқат хеле тамошобини зиёдро фарогир аст ва шуху ҷаззоб ҳам аст. мерақсӣ, шодӣ мекунӣ, хурсандӣ мекунӣ. бисёр як ҷолиб аст. настроение хуб мебахшад ҳамин суруд. кае ки ман дигарҳоро намедонам, баъзеҳо ба ман менависанд ки ҳамзамон худам вақте ки ҳар гӯё ки гӯш мекунам ҳамин сурудро, настроениям хуб мешад, табам болида мегардад. рости гап тавсия метиҳам ба ҳама он нафароне ки агар табашон хира бошад, ана ҳамин суруди чойники чойро як бор монда гӯш кунанд, ман боварӣ дорам ки табашон албатта писанд ҳам меояд. як бор дигар гӯш карданд, чӣ гуфт мега ба Ҷаҳонгир Зарипов занг мезанад, авоз мекунам чойники чой дамкагӣ чист. Ҷаҳонгир, чун инҷо гуфтед ки ҳамин суруда бисёр гӯш мекунед, аз эҷодиёти худатон боз кадом суруди эҷод кардаи худатон бисёртар писанд аст? рости гап, мо санъаткоро ҳар як сурудеро ки вақте рӯи кор меорем, пешкаши мухлисон мегардонем, мо аз ҳамаашон ҳамчун фарзанд як бӯи умед дорем ва анамин гуна ҳам аст ки ҳар як суруд шунавандаи худашро меёбад, чун ҳар як инсон дарди дили худашро гӯш мекунад ва дарди дили худашро мехоҳад фаҳмидан. ман бисёртар сурудои оромро дӯст медорам. рости гап, табиати ман бисёртар сурудои оромро дӯст медорад, хоҳ аз эҷодиёти худам бошад, хоҳ аз эҷодиёти дигарҳо бошад.
به همین خاطر من بسیارتر سرودی که خوندم من که کناری تو عادت کردم میدونی و این سرود سالی پیش در آسیا پلوس جایزه ترانه شده بود. در حقیقت این سرود به فکرم قدردانی این سرود به فکرم موهیت خودش رو گم نمی‌کند، مضمون خودش رو گم نمی‌کند. دائما هزار سالها جاویدان میمونه، چون که همیشه عشق هست، جاویدانی هست، همه خیلی درد، حسرت، جدایی دائما بله همه خیلی هست. چقدر لیلی ها بودن، چقدر مجنون ها بودن، آبادان شده خاک شده رفتن. خب برای همین خب توی چند سال است که با آسیا پلوس همکاری کرده ایستاده دوما در چهاربینی های اون اشتراک میکنید پیوسته؟ خب یک برگردان کنید خاطره های با آسیا پلوس بودن. از سال 2011 از سال 2011 وقتی که ما نو قدم های خود رو در جاده صنعت میگذاشتیم، اولین افیر ما در همین رادیوی آسیا پلوس بود با پخش مستقیم که من در آنجا همراه پدرم هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان خورسندمراد ظریفوف اشتراک کردیم و از همون روز گویم من اگر شما رو نمیدونم من خودم رو در اویله آسیا پلوس حس میکنم. خیلی که اون وقت من هیجان داشتم، حضور من الکی خیلی نیست، همچون خونه خودم آزاد میدرویم، همه رو میشناسم، با همه سلام علیک میکنم و پس در همین چی میگن در همین جایی که پخش مستقیم میشه و در همین جا همراه شما آزاد صحبت میکنم. بهترین، خیلی خوشحال هستم و طوری چندین سال است که من جهانگیر رو دارم پیوسته در چهاربینی های ما فعالانه اشتراک میکنم برای خوشحالی مردم و در مراسم جایزه سپاری ما از روی انتخابی خلق و رایپرسی جمعی شنوندگان و اخلاصمندان سرود و ترانه این جایزه رو به دست آوردن و البته الکی آوازدهی آغاز یافته است در ترانه 2023 جهانگیر در این رویخط قرار دارد. درباره ترانه سخن گفتی جهانگیر میخواستم بپرسم که این سال برای ترانه آسیا پلوس یگان پیشنهاد یا یگان نیت اشتراک دارید؟ چی آمادگی ها دیده ایستاده امروز؟ البته که ما همه وقت نیت اشتراک داریم، چون از سال 2011 تا این جانب من گویم در همه افیرای شما در همه روزهای خورسندی شما یک جا هستم و میخوام که یک جا بمونیم و همزمان حتی من در یاد دارم که یک سال آسیا پلوس رکورد کرده بودن، پخش مستقیم داشتن، رکورد بود 24 ساعت اگر خطا نکنم. ولی این سال گذشته بود من در همون جا بودم. پیشنهاد زیادن، بگذار شما خوبتر میدونید که با مخلصا کدام سرود پسند میآید زیادتر، انا همون سرود رو انتخاب میکنیم و پیشکش مخلصان میگردونیم. بله بله. خیلی خوشحال هستم، سلامت باشید. جهانگیر بیاید یک نوای زنده رو از شما گوش میکنیم برای کلی مخلصان و هوادارانی که این لحظه ما رو گوش کرده ایستادن از ترانه های دوست داشتنی و از دل دیدن. مرحمت. ما یک سرود آماده کرده ایستادیم، اینش باشد و مردم کنی بادام داخل دارد. مردم کنی بادام داخل دارد، چون در لکه درجه جدید من سرود حصاری هست، زرافشانی هست، غرمی هست، انمی کنی بادامی هم تیار شده ایستاده است. این گونه است: دختر از کنی بادام چشمکاش مثلی و آدم، دختر از کانی و آدم چشمکاش مثلی و آدم، و آن نگاهی جادویش مرا افتانده دردم، و آن نگاهی جادویش مرا افتانده دردم. ای دختر از کانی و آدم چشمکاش مثلی و آدم، دختر از کانی و آدم چشمکاش مثلی و آدم، و آن نگاهی جادویش مرا افتانده دردم، و آن نگاهی جادویش مرا افتانده دردم. بله بله تیار شده ایستاده است. خدا خواهد روزهای نزدیک از موج بسیار خوب، بسیار عالی سرودید و شما چون گفتید که سرود حالا پیشنهاد نشده است و نمیترسید که انمون خیاطرها همین شعر شما با قول نسخه برداری کنن یا دزدی کنن پیش از شما؟ میترسم اما اهمیت داده باشید اگر اوجهاش نخوندم، فقط پریفش خوندم. چهار میسرش سرود دوام دارد، زیاد است.
بهترین خیلی خوشحال هستیم. سلامت باشید جهانگیری عزیز. از اونی که در این لحظه های نشاط بخش، در این روز خاطرمانی ما، در این روز زود روز رادیوی عزیز دیدنوی ما که یک جوانی خوشقد و خامد و 21 ساله است، اومدید، خوش اومدید، نور دیده تاج بر سر. در ایجادیاتتان در ادامه برار موفقیت ها میخواهیم دوستی عزیز دیده و در صحنه های کلانی بزرگ مراسم های عالی مقام جایزه سپاری های رادیو از پلیس البته انتظار میمونیم. خداوند بزرگ الهو باز هم در 22 سالگی ما رو در انهمی لحظه و در انهمی ساعت روبرو گردانیده باشد. در ایجادیتون مرور میخواهیم. تشکر زیاد. منم همزمان نیز باز یک بار دیگر از فرصت مناسب استفاده برده هر یکی شما رو، چون امروز اگر رادیو زودروز داشته باشد، زودروزی هر یک شماست. هر یک شما رو با این روز زودروزتان تبریک میکنم. بگذار همه وقت در لبان شما همین خنده باشد، چون نه در هر جا این خنده رو دیده می شود و این تبسم رو دیده می شود. بخش زیاد وقتی از در همین رادیو می دروی، همه در لبان همه همون تبسم است. بگذار همین تبسم همه وقت در لبان هر یک شما باشد و در همین رادیو شما هم وقت خرسندی باشد. مبارک باشد. تشکر زیاد. صدای شما نیز به همه خاندان های مردم ما خنده و شادی و سرور آورده باشد. تشکر زیاد. جهانگیر ظریفов بودند دوستان عزیز دل دیده، همراه هم ما رو تماشا کرده ایستادند و هم ما رو شنیده ایستادند در هر کنج، در هر کنار.